درباره دورپیچا لسر آواهین پسکی و پاکی یا پسکی جی به هجتا بلندکردن آلای کردستان جبر روژا آلای کردستان پیشی دو روژان که پولیسان بسر داگر جدر و هندور آلای کردستان داخستن چما اف پروسه دوی دمه دا دمه کی داکو ترکیه قنصل خانه اخول هرم کردستان لپایتخت لهولیر هيا پیشی دو روژان سر قنصل ترکیه لهولیر دیگر سروک بارزانی جویا بو بحث خورد کردن پیوندیان کربو چما اف خباتین هنه لدیجی آلای کردستان لنافخوی ترکیه بردوامن جه هجا حسن داتاکین جگیر سروکی گشتیه پسا که دپرسم هجا حسن گلک بخیراتی کردستان 24 هل ویستا هوا آخفتنا هوا در حق وان لولاباتین پولیس دکن جبو داخستنا آلای کردستان بتایبتی لسر آواهی پسا که دوی دمیدات چیه هون چه دبیش؟ Yani ama tahammülsüziye nijat perestiye. İrol Türkiye havai siyaseti berbe nijat perestiye bilind buye, pır bilind buye. Jibon avizi alaya Kurdistan'ı le şaga PSK, le Diyarbakır şaga Paki, le şaga harekete azadiye. Anahana her dim le dar xistbun. Jibo roja hevde meji bu ala roja ala Kurdistan zi piçki zede ev alhatın dalakandın le Türkiye jibo kunjat peresti heri bilind bu ev salı davi bir hasaj 2015 verda eva tişta şurat kın sedemi erişi servan partiyan o şerabjim naxwazın partiye ku bo çareserkirina pirsa Kurdî dixwazin tevgerin ji bo wî jî bo değerê Kurdan Kurdistaniyan pêş vedixin li hemberê wan êrîş bikin eva parçekî wî ye bi rastî. Divê dema dawiyê de bi taybetî bi daketina dengên Erdogan weke partiya desthilatê li hemberî opozisyonê û paşdaketina heskirina gel ji ber gelek sedeman ji bo Erdogan وها کریه که اردوغان زدتر برای خوب ده نجات پرستین ترکیه بو قازانج کردن سه باره یا کرسیا دستهلاته چما اف ریه کدن تونه جبو زده کردن دنگان دموکراسی دادپروری قبول کردن چما اوی ری ناگیره صدم چنه بله yani وقت زیگو نابرا 2000 پنجان حیات 2011 حیات 2013 اردوغان برای خدابون با چارەسەرکردنا ریا چارەسەرکردنا پرسا کردی و با کو دموکراسی به پیوان هر هوایی د ترکیه دا پیش و بکوه او هر وها با کو برای خدابون ویا رای ویزی چقدر چون بلند بون بو سرو کمار پارتیا و بو پارتیا یکمین و فلان لی ج 2015 وردا برای خوش دموکراتیک بوینه برای خوش چارەسەرکردنا پرسا کردی ریاوی وکرنه دور خست برای خدا نجات پرستان بر نجات پرستان دا کتن قوله هف و لهم برای وی پرسه سکنین چرا سکنین براستی چارەسەرکردنا پرسا کردی د ترکیه دا نجات پرستان پر حسست که دولتا کورد پر حسست که لهمبری çarəسەرکردنا پرسا کردن لهمبری دموکراتیک بوینا Türkiye ne çünkü Türkiye çıkan demokratik buyun bibe çıkan demokrasi de fra bibe çarəسەرکردنا پرسا kurdî waha hesantır dibe çünkü ev pırs tê münaqeşekirin ev pırs dibînin ku gava çarəسەر bibe menfaetê wan e jî ji bona wî jî naxwazin ev pırs riya vê pirsê ve ber riya demokratik bûyinê zêde bibe û Erdogan zî آنها بوارا کتیه ملی هف به هفرا آستنگی هری مزن جبویا دردخن لیویاری که باش ننه لیویاری که ترکیه به سری ننه جبویجی ریا خوب دا دموکراتیک بونیه چاوی خوب دا دموکراتیک بونیه چاوی خوب دا پرسا کردی چاوا چاره سر به اوی چاوی ریا عقل بندیه ده به و جبوی توای ملت ترکیه ده رایات اف شرط و مرجن کو ترکیه تدا درباز دبیتن هم جه خرابیا آبوری و پاشدکتنا دموکراسی گلی و گازندن ولاتن روجاوا در حق تونکرنا فکر و رامان ل ترکیه دیوها بکن کو پارتیا دستهلاته و جاری ونداب که ده هل بجارتنا ده
Yani peyvajoya vaha peyvajoy ki ne başı peyvajoy ku AK Parti yani Erdoğan biserxenine da aliyek da abori bine şxepiyane millet bekare millet be işe buhayya ku ser pişta milleti nikare pişta xarab ke liberviya fikru raman eşkere kirin liberviya jibo pırsa kurdi jibo işte ala Kurdistan'ı da hemberi ku çti ku jibo ala Kurdistan'ı tıkın le ortaya çti ku dıkın ne çti ki akıl laneye o avaya devan ser nexe evya de bixitmini wan binixe o yunda bıkın yani ava xuyatka litu ciyek litu velatek ava ila nihaye riya demokrasiyi girtin riya ser milleti ta'day zede kirin wan nebriye xlas kirini wan ser nexistiye o del Türkiye ser nekebir باشه و چاخی اگر هاتو اپوزیسیون جهوان بگرده تشتک وره گوهرتن جه آزادی فکر رامانه جه گوهرتنا به تایبت چهار بندن دستورا بنگهینا ترکیه جبو پیدانا مافی دست بکین کردان یا جیده سر همان ری و ری بازه بچن yani böyle yani bejide esası xoda çtede bigevre na le de jibo ku ev purs be münakaşa kirin jibo fikru raman rahat bin eşkere kirin jibo normalizasyona beji siyaseti u Türkiye jibo buhayye ku ser pişta milleti aciz kiriye de piçki gohrandinek çevibe li eva de eşkere be eva pır mühime gava evji aynı tişt bikin ev bizanibin ku milleti çavan AK Parti'yi gohran devanzi bi gevarine yani برأيات تشتك اپوزیسیون بکه به تایبتی جبو رازی کرنا کردان دنگی خوبه بدن دوی دمه داد چیه دوی دمه داد چشتی کو آنها خویات که تنیه براستی اگرم بیشی چونکی او داخویانی کو کرن جبو دستور چشتی کو اشکره کرن جبو ریا چاره سرکنا پرسا کردی جی تشتی کو اواد بدست بخی تنیه کم زیده مثلا بوی زمان کردی مدگو ام ایجن زید بیجی بوی زمان کردی ریوه بکو به زمان فربی به زمان eğitimi tüneye jibo ku Kurd rahat siyasete bakın binave xoy jibo ku nave Kurdan naslama Kurdan be nas kirin em dibişi kim zede gere ev jibo vana opozisyon nigbavejin le hayana diviwari dazi çteki ewa be berçaf tüneye le em jil serwan zıxt ki serwanzi ser Erdoğan ji ki jan diviwari da nigbaveji ez bawerim Kurd tevayî de binirxînin evan çtan avan gavan kijan ali da ev be hole başa divan şartı mercan da hejay Hasan Tekin Kurd dizanin denge xobdan ki edi bawariya Kurdan her be propaganda da salat maya kutuştak jhalewan begohartır hem berda hatta naj tujid beji yani opozisyona hiç formata kimnina hiç planak nina jbu gohartına ne desturi neji pedana mafin bengehiniyen Kurda ve çaxe Kurd کودبیجن کلیلا یک علی کرنا کرسیا دست حالاتنا لترکیه خوریا خودیتیا دزانن که دخوازن چه دخوازن yani ez dve baweriye dame o tiştî ku em dibînî em di nava sehê dane di millet di nava milletê dane millet hişyar bûye milletê Kurd ye 30 sal verenine ye 40 sal verenine evi 20 salê dawî tiştî ku li serê wan qewmî ji kîjan alî ve têbila vê dinirxînin dibînin dijîn çinkî ji bona wî aliyê xapandinê da eger siyaset medarê Kurdî herê pêş Kurdan nexin xetêkê xirab Kurd dibînin ew jî hewceyê siyaset medarê Kurd pêşengî ki baş ji Kurdan ra bikin siyaset medarên herî pêş Kurdan nexin rêyeke şaş rêyeke xelek kîjanın rêya şaş çiye kiye belê ez bêjim ev yaye em wek zanî 2000
نوزدان دا هلبجارتنا هرمی دی İstanbul'da da çebu. Di İstanbul'da da 25 sal AK Partili seribun. Opozisyona lehemberi AK Parti'ye di helbjartinê da unzanın ve hendik rayan kazanç kır şarederiya İstanbul'e. Li du wî iptal bû. Çıkır Erdoğan xwe gîşan Öcalan li hundir. Bi Öcalan mektubek da xuyana kirin. Paşî rehmetli Osman da peywandin. Bu ku Kurdan li ber opozisyonê dûr bixin. Yani eva hemî em jiyayî. Yani Erdoğan karê tiştê wiha bike. Tu zanî tiştê ewa li serê Kurdan bike. Ama ez divê qenaetê dame ku Kurd devê carê nên wê lîstokê û em dibêjî HDP, em dibêjî Partiya MPSK, em dibêjî PAK, em dibêjî KDP çiqas hene eva tişta bînin holê yek kîjan dibe bila bibe. Bu nasnama Kurdan ku bê qebûlkirin di destûrê da. Bu zimanê Kurdî dibe herêmê da bibe fermî û bê ji îlkokulê heya üniversite heya zagona mezin bê zimanê perwerdê û rêxistinê Kurdan bi navê xwe karbin bibin rêxistinî. Kîjan alî ji viyara di raya giştî ra bêjî somut, bêjî bi îqnakirin, bêjî bi dilsozî eşkere bike nik bavê jê ew ê wê çayî Kurd em hemî viya binirxînî. Derfeta Dêga bê avêtin yan nê avêtin. Yani carek de Kurd bên xapandin. Derfeta vê yekê heye eger em Kurd li ser hevbin, derfeta vê yekê heye em Kurd ser hevbin çünkü bê rayê Kurdan tu alî tenêkî nikare kazanç bika bê serî. Tu alî. Çünkü sistema ku anha li seriyê sistema helbijartinê Kurdan usan pozisyonik dayawan ku bê wan yek nikare serokkomariyê bi dest bixa, bê wan yek nikare meclisê da zêdebûyî bi dest bixa. Ji bo wî eger aliyek de em Kurd li ser hevî û neylî dîsazî li ser me li ser Kurdan bileyzin û bixapînin wê çaxê em ê riya çareserkirinê vebkî ne ku pirsa Kurdî çareser bikî. Pirsa Kurdî çareserkirin dûr û dirêj e, rêyekê dûr û dirêj e. û di Tirkiyeyê normalizasyon lazim e, demokratîk bûyîn lazim e ku em riya em hemî bevra biştexilî riya çareserbûniyê bibînî. Tabî em dibêjî riya çareserbûniyê li riyê dinyayê çi ew e. Herêma Kurdistanê û Iraqê nimûne ye ji bo me em neçî ciyê dûr neçî pir welatê dinî. Belê. Hêja Hesen Datekîn cegîrê serokê giştiyê pesekî gelek spas bû dem û şirûveyên heweyên dewlemend hûn her hebin êvar baş.